ithala ke tsamaye ra ema le borre ba ne ke na le bona gore re yanong a bana ka yana ra hela re motseng a mogoleng re tsamaya le ena ka tona a re le ko tonota re o eleditse teng ka nagane se tleditse mabo past 12 to 1 ra batla diteng mo di-filling stationeng ra di tlhoka ra reke mashi re e tileng e bokhukhu ra tsena ko shopong ra eta re ira teng ra nna gase ra enwa ka nagane e tsamaya bo pa sethuile mone kgantela re takela pamega koring ya ka ene e ko tlase ka re noka tsena ra nnang mme la ra diega bo thusedi ke a ra re tsena garope yaanong ka nna ka go roba ga re tsena mo lopeng a re nna mo garageng 2 minutes e be re nna mo garageng go tsweng mo garageng ke a re mo tshegetse ke na le ene rre magapa gore re mo tsenye mo ntlong go tseneng mo ntlong ra tsena mo bedroomong a re no ntho leng dithata gore re nyametse mo ntlong a re mosadi wa mo robetse ga ke batla disedi ke kopaleng ka pola jakete bompankanyetsa dikobo nkile ka re ke a sitega re mona ke nke tota eng tsape ke kopa mothuse re tsene mo dikobo ka mo thusa mme na setsa a tsogile le ena a re dibile hela sa kanteana ba go iragana re kgaogane ngwana wa mone mapakela ke mme a nteletseng kare after about 2 hours ke tla re from 3 to 6 a re ta bogela ka kwano tsela gago ga ke e bone sentle a ke ngaka mme a le go kgaitsedi a katana phuthego go sogontle ke a leboga la leboga ka tekodišeo e tlala bagetso mare tswelele re kopa lesego se kopa tsamele ka kwano tswang gape ya goba go siame bagetso mare tsweleleng ka dibui go ra nna wa ka nna kwa dilo gabedi mare tsweleleng ka dibui re tla kopa dibui bagetso ka botshelo go na le mogopa a tsamele ka kwano wana ke sa ibula sentle mogopa a tsamele ka kwano wetsa ya re tekodišo le ene mogopa a tsamele ka kwano a re tshware yalo re tsweleleng bagetso a re tshware yalo le ke golele ka nako re tla kopa re thibeng mollo wa kgotla a tsamele ka kwano bošile ena ipaakanya bošile sone mogogwadi aron sefungo ke mmone ga le ena ipaakanye ba batlang ba latela bagaetso thibeng mollo wa kgotla a tsamele ka kwano tshepeng go na le o kwadileng ke ena sa kwalang sentle nna ke re ke bala ka kwano bagaetso tla itshwara Dumelang batsadi. Ke nna Thebe Kgotla mollo wa kgotla. Ke malomagwe Moloko. Wa gamme ke nna Brian. Le ene go ga mmagwe ke Brian. Ke gone mo ke mong gape ga gagwe ke tla ke bua ka ga ke sile le ene ka teng poloko wa gaetsho o tshotlwe ke kgaitsediane
ke wala khaitsedi ya ke wa ntlha ya emetse o ditlang batsadi ba rona mme Poloko o goletse ko Merakeng a na le mmaagwe le batsadi bo kwago le baagwe mogolo le bo malomagwe le lekelanang mme Poloko e ne e le ngwana yo o bone yo a neng a utlwa ha laelwa o ne a disa mme ka letsi go godisa ke tiro e bokete e leng gore e na le dithupa gape mo teng ke motho o ne a tshaba thupa ka one a sa batle go betwa o ne a batla gore a dire tuba go ta ka bonata le ga nka go bana ba go sena bonata mo godiseng gona go a newa dipudi mo nageng mme go na go le botoka ka gore le ga na a di anya ona a goroga le tsone mme yaanong ka le nna ke na ke le ga o tsoga kare ga motho ga o amole dipudi o botsa gore di amolwe ke kgwathe gore o se kwa dino ka wena dilo tsa batho ga o kwathe mme Poloko ba gaetsho ile a tla o simolola sekwele nna tletse ke tsamaya ko makgweng kwa ke bereka makgong mme ka itse gore ka mmago a na ntlhokomela e le nna wa bogelo mo go borre le nna ka tsenya letsogo mo goreng ke itse gore ke nnake tota nna na ke sa mmitse ke re ke setlogolo sa mena ke re ke nnake ka gore ke tlhokometswe thata ke ke a emetse le le ko mosu ka ba ka ko sekweleng ke re a simolola ditiro tsa gago o simolotse go bereka go Plaza e le mo kgaitsha dithoto go le mo teng customs and excise mme o na ka nna na ke berekela mo Phiko ke motho e leng gone a re ka weekend nngwe le nngwe a batla ko go nna ga ke tswa ko tirong ke tla mo itala mo motseng wa a seke a ya gope go ntsha gore a baka a gorogetse ko go nna mme le ga ka bo e le gore ke theogela bosigo ke tla ithala a apeile dijo ke ra ke theogela afternoon ke tla ithala a apeile dijo a mpetse ke be ke takile mme ga ke tla bona gore ke senata a ba ntsha mogopolo go na le bomme bangwe bana ba ntse ba re hira kana ke na le sekgoropanyana sa Hilux re reka phane ba reka phane mo re ba tsaya mo re boa bo madinare ra go boa bo nswazi kware ba rekela phane le batho ba ba rekisa mme Poloko o na ra tshwaraganna tiroi ga ela ga malatsi a gago a gongwe a mabedi a mararo a hela wa boa wa tiro a nna hela yalo a tsamaya ditiro tsa gagwe a tswa ko a ya mo tirong tsa go le ka di bona gone mo programmeng mo di kwadile mme o na ithupa bonata ka gore nna re bona a heta hela ka speed hela ka o ka reng ke di-promotion o na heta hela ka speed a bereka ka bonata jwa a bogilweng go ithelela le nna ke bona gore nya motsogolo wa me ke senata Poloko o ne a re a tsena mo monyalong nna ke re le mmogo ke nna o ke tswang go mmatela mosadi ke na le bonkwa
le ba ba tsena mo go rona ba masika mme ga nna hela yalo poloko ya nna ra nna ditsala yaanong ra seka ya ra tswa mo matshamekwaneng a na ra tshameka na rona le mokgato wa rona o e leng gore na re o tsamaisa ene yaanong e ora gore yaanong ene ke moruti nna ke bishop e na le mokgato ela o motona e le gore na re tsamaya ka one re o dira o re tshetsa ka gaolo se o re tsheditseng ka teng la mmona le ene gore ke senata la bona le ditiro tsa gagwe ke tsa bonatla na re tshwagetse e le gore re tsamaisa sengwe le sengwe kana re sa gane ditaolo re sa dire sepe se se maswe se e leng gore re ka supiwa ka sone ga ke bone gore go na le mongwe o tla reng a ema ga ba tare o kile a kgakgagalwa ke poloko kana a se ka buisiwa sentle ke poloko ka ngwetseng poloko ba gaetsho e ne e le ngwana e leng gore nna ke tota o na ntota go heta ka ona ka seke a ba a mphetse a tsamayela ka ga e leng gore ene o tsa bo a batla go dira ka teng fela a mpona wa ntota a itse gore nyake mme kare monna yo ke senata o simolotse go rua ke na nae a ruela ko morakeng le ga ka go tlhoka lesego ka re na le bophiri ba ba maoto mabedi ba mo senyetsa ke heletse ke tsa dipulinya tsa di setse ka o di ba go game mme poloko a tla di itlhela ko a tla le badise bagwe ba tla ba tlhokomela dipudi tseo mme bonate ba go ba tswelela a nna o rua a tsamaya o tsamaile dikgaolo tse dintse mo a keditse mme a ntse a leka botshelo ka ga ka bolekang ka teng go supa gore monna o ke senata mme re utlwile botlhoko thata ke na le bone ba masikane ka e leng gore e rile ga bolwetse bo tsa bo motsena ba motsena ka go mo garumela mme jone bolwetse jone jo bo ileng ba mo tšhentšha mmele bara ba mo tšhentšha letlalo ke jone jo nna tota ke belaelang gore bolwetse jo bona bo ganelela mo teng kana bona e le sort of molemo jaanong ke bona gore bona bontse bo ganelela mo go ene bo mohisa jaanong ka gore kana ga motho a na le maemo ya kana a tsamayana ra itse le batho ba maemo ke batho ba e leng gore gato go na le di-top table jaanong tsone di-top table tse tsa batho ile bagolwane kana yaanong ga ke a re bommati ba beilwa gale dijo dika eng seta wa tlhoka go se dirisa gore o je mme yaanong kana ga o je ka tshologelo ya gore go na le sengwe mo gore wena o jaaka gore o ja dijo mme ke tsa hela gore fa gaetsho motlogolo wa me o re tlogetse mme nna o ntlogetse mo botsebotshokong thata ka e leng gore nnana ke beile botshelo ja me jotlhe mo go ene ke na ke tla gone ya o na mphakise le diaparo o na a tla ko morakeng ga nka e ka tlhoka sukiri le ga e le gore o na le ditsala tsa gagwe ga a batla go reka kgomonyana ya ba e dirang borae ko diperekong o na a tla hela ena ke morakere kgomame ke bokanana wona o santse o tshameka tsa madi bokana ke tla go ga bokana jaanong seo na se supa lerato mo gone mme ba gaetsho kare motogolo wa mme o ntogetse mme kare maungo motogolo le bana ba gago se re latlheng le rona re ke ra go lata ga nka e ka go lata ke tsane ke tsa go thola mme re eletsa gore
bana ba gago o ba tshegetse ba go tshegetse ba go utlwela ya ka poloko ana a utlwa batsadi ba gago o tsamaisa tiro nako ile o ka re ena e le nna wa ntlha ebile ke bishop ba ga tsware ne le na wa ntlha ebile wa ba ga tsoma ke tse sebaka se ke ha gare ga rena ke le moge ba golwane ga rena le bone re na le kgoši ya rona ya tatisadi kgoši renkgageng ke te ke bokopa emele ba bangwe ngwa ba metsi ba gaetso kgoši nkgageng ba ba go bone ke ene re kgoši nkgageng ke ene kgoši ya rona ya motho wa tatisadi kgoši e tona re na le mokhanselara ba gaetso wa phikwe re Aaron ebile le mogagadi le ena emele batho ba le tshwanetse le ba bone mo piso e ntšha batho ba bona ba gaetso re na le mokhanselara wa rona ka kwano wa Eustace Pius o ka Pius ke o le mone ke wena wa kgaolo yone re na le mokhanselara ke mmone ha ke tsogote re fodi moitela ke mokhanselara ke ena ga toropo wa Košiwa ke mmone ha go kae ke nyake tsa rota nna teng ba tswa re tswela ba bangwe ba golane re tla nna re ba supa ba gaetso ba ke tse sebaka se ke kopere bushile sole a tsamele ka kwano after bushile sole go tabe go tsena ene re Aaron ke mogwagadi bushile sole a tsamele ka kwano ba gaetso le terele ke golele ka nako bushile sole a tsamele kwano go sa tasio ma go tsene Aaron khanselara wa ko Phikwe yo dingalo thata mo khanselara aro telera amen akawiso amulimo enele batho beferewa MC ke kerekile lele ko Thategong ko Roman Catholic ko Slebe Phiko era ntsa mpokana le tore na lele re tswa kgaka beso ile ha ke tshwara program ka thaela sengwe mo yone ke ne ke eleditse gore lekwalo le le ka bone tsamaisitse ngwana ke e ka beile le la ga Timotheo 2 verse 4 temana ya 7 reng Paulo re papala la mahoko a ga Paulo a re ke le ntwa e kgolo ke tabogile lebelo ka tumelo kone mahoko a ke neng ke a eleditse mme ke re a go molato ke tla tsena mo botshelong jaaka Paulo e bong ngwana yo neng gora molwa kgotsa ba re monetse ka lerato betso re le bora sefe re kopane le ngwana wa lona a berekela ko go rapa e le number 2 mo security a kopana le kgaitsadi a ke a ruta ko sekolong sa Mopiki ba go lana go tswa go no a ba ba tsena mo nyalong e boitshepo e neng re tsamaisitse ka thulaganyo ya ngwao ya ko Serowe e neng e rolane eso e na re morago ga lenyalo la kgaitsadi a ke le ngwana ke re Salter ne re mmitsa Alfred Poloko Molwa kgotsa aka Salter beso sengwe sa dilo tse ke batlang gore ke le kope Peter wa Modimo ke gore ke kopa le go lesege mo moeng ka gore ha re tlo hita lesole la tumelo yaanong ke batla le supe le itumele re tsamaise lesolele ka tumelo e neng a tshela ka yone ka gore ke a go tsena mo botshelong ja lesole le ne nna ke le bitsa Paulo ya ka ke sa tswa go bala lekwalo ke kopa gore le re gomotse ka direla le re beleletse ka diboela le roke ha Modimo a thubileng teng ha le ka dira jalo beso le tabo le re bolokile ebile le re hepile ke tswela ka botshelo ja rona le ngwana wa rona yo ne re bogile ke batho ba lesika le le na le lerato go gaisa e ne re amoya gape ga re kopana le boramolwa kgotsa re kopana ditiro lerato ke lone le etelelang ditiro tsa rona ka tsela e aperileng beso morago ga lenyalo la kgaitsedi a ke le remolwa kgotsa o nata mo toropong ya Franskana a thapiwa ke batati maine
I wanna go extension 10 if my memory still serves me very well. Kita orang orang yang mana aja, anda jika lewat lagi lo kau nak, bila orang lewat lewat bagar naban tumaya anda bahasa power, kata bulu kali cuaca boleh mohon na, orang naik dia kiri bishop, ya sama mungkin wana bahasa, yang kata bulu kau mohon. Mereka mulu apa tadi? Jika kata orang ke hita kasut, ini aji tu ramu tu gila wana kagak itu amai saja kagak. Okan na itale ta mai de hitaro na wana ila mo ati di kopa nya mai ramulo ko ana tira butulo jo wontinda ona asa gidu na oro ntini nesa nge ona lurumu nan hosna moto moti more than one moti bes mannayo ona ale le bole ale le rato ide so wele rangi to ene era un tarawa peile kaitile ka peile o bota ore ki ne le mo ki te trile ta remulo ko ta udisi de to lo tarawe li to gorana le runa to ya gali to remulo ko ta ti wa wa le manager security le ba ne nga bere ka le bo ba ki ne ki ko pa na le bo ba ne ba na ba itumete la ka hore na ba isu ya dikolomba paro pelo agora ba hole ba ipatu samai le ka bona gore ha ke re monna o ke Paul ke ra o ne le rato lo ne le ngatsela le batho karo ba tsamale ba ntse ba boletse ko extension 10 me ke ra gore ke tsene di service ba na bona ne ntse re mo lo go ta le extension 10 o ila ta ga lo ke boletse ga ramoka ra ba ta ke go ithoboga me ya ga litsi modimo ha ise a re bola ise a re bo re mollo a pota ona emelela a tswelela le ditiro tsa gago gore a re ke batla re ra mollo a pota le tsore ha ke ka re khaitele ke ka re wa be ke yo ke leng hape le ga gago ngwana lona mme mamolo a pota le ne o berekile beso go ta go goroga ha re goroga nteng ya ka ditore ramolo a kgota ile re ntse re tsweletse le ene mo botshelong a taba ke jone bolwetse jo bo neng bo montsha letlalo a poga letlalo hela a nna le go ntse re e le bolwetse jo bo neng bo supa ka bishop a bua gore gongwe rona ne re go bona bo le konte gongwe re bo bone mo teng ne bo keke ke re re molo a kgota ne le motho yo neng a botsogo ya go bontse jang beso bo ramolo a pata ne le di hile le sona re ipotsa gore go apele la re sela ka tumelo modimo a re ga ke go tsela se ke ta se busulusa ka se se he go ta nna thata gore ra amogele gore phata ye monna yo a e tlogetseng mo matshelong a rona modimo o tla petšha ka bonako go tla re tsaya nako beso re molo a pota le se ka la bona magasigasi a helago wa gile ko serowe wa gile ko phalape monna yo ne le sena o ne a bereka o ne a sena nako ya mahala re molo a gota maeno a tati maeno o tswala o le go ile tiro o ne le mongwe wa batho ba ba neng ba setse mme rile ko morago le ene a tswa mo tirong mme ga a kare ka gore ke manager ya ra tswa kwa ba itshopara re anong ka nna ka go ipelegeng re mollo a kgota o ne a ta tlhama kgwebo e le le ithala motse ga o tsena ka dirobot ga o lebelela mo letsogong la go lalega o tla bona kolote Salters go tsentswe esela Salters scrapyard le ka bona gore le lone la hatse tota le latheletswe ke monna yo ne a tshela ka diana batho bone ba re ba batlang gore ba kgona gore ba hetole lehatshe le nne lehatshe le kgonang go thama mebereko re latlhegetswe ke mohiri beso re latlhegetswe ke dipenšene yaanong ke wela bo ramolo a kgota go tule le dira econing gore le se ka la latswa mme be ke re ke otelele ka magoko a gore beso re na le bana ba lona keng bo ramolo a kgota bana ba ke ba lona yaanong di batliuso a le letsatsi
ke ko ramollo a kgotsa ga go akora o ra se bone go kwadilwe gote ko ba ramollo a kgotsa yaanong batsho a re tswagalitse gore le na le bana kwano bana ba ke nna re thola lona ra utlwa bishop re thola wena rona e seng gore wena o tlo thola rona no se ka ba akanya ka go latiwa go kampe wena o late rona betso ke kopala bohelo ka gore nako e re tshwere gore Pitori ke a le solela modimo le solela tumelo yaanong se ke se kopang sa bohelo a ke boela ke kutu a re mmelegeletseng ka dihe thobolo ye o e dirisang go gomotsa lesole la tumelo ke pin re batla molodi mmangwane molodi re kgone re hithe lesole ka sekgoro sa ene a nang a se thamile gore o tsamaya mo go sone ka tselentseng yalo moka eo ke re a kgotsa modimo e nne le batho a re tere amen a re tshwaranyalo ba ga tshwarelele ke nako a re tshwaranyalo mma ke sebaka se ke kope programe ke tshwereng ba gaetso ga e tshwanele ya lona e tla nna ntse e tšhentše galelale mma ke kope phasi masalila moremi a tsamaele ka kwano phasi masalila moremi e tla ratswa o tla tsenya wendi o tla tswa phata ya ga bushi lesole a phasi a hetsa wendi ke tsa go tla ipatantse Ako ba kwe mwana na Jesu Kriste? Ke a dumedisa kgona senyane o santse a batla sengwe ke a dumedisa batsadi ya ka lutwa nna ke eme ga ke bidwa phasi Masalila Moremi ba gaetsho poloko ne le motho o lorato ya ka setse go builwe le mokwagadi o buile e le motho yo o respecta mongwe le mongwe gore a sena sepe gore o mokae a sena sepe gore a o mogolo gore a o ngwana e le motho e le gore tota le status gore a o na le motho o itshoretseng kana o sa itshorelang gore na le lerato go lekalo batsadi ba me e bo mme le ntate ba ne ba marata thata ka gore ne e le ngwana yo o na le mokgwa e le ngwana a Setswana a na le toto ne re mitsa no problem le ntate la mitsa no problem ka rata ene e le go sena sepe se se impossible ne re hela poloko ena o morase o ka no problem gore sengwe le sengwe gore a sa batle go disappointa ope sengwe le sengwe hela a fila gore le tse di impossible tota tshwanetse gore di nne possible ke gopola ka 2014 ntata a sena go nna le accident ntata a nna ko Semitwe a berekela ko Sebina jaanong a sa kgone go kgweetsa ke ha ke utlwa gore nyaayano Gray o rumea gore a go tsara go mogolo gore Gray a tswa every morning gore imagine mo Tatsiding go ya Semitwe a go tsanda ka mo isa tirong go Sebina go tswa Gray boela mo Tatsiding ka 5 a go tsanda go Sebina o mo isa Semitwe ke be ke utlwa ke re re go tsela re poloka ngwana wa imelo a go rakanyeng tsela nngwe e leng gore re ka kgona go thusa mona mogolo gore ne le motho o ntseng jalo yo e le gore sengwe le sengwe tota hela mo go ene na a fila gore tshwanetse re dilo di dire ne le motho o berekang he was a hard worker na nna hela a bereka nako le nako gore le ga na a bereka mo ditirong tse di kwadilweng tse o tla bana le diprojekte ko thoko ke dira moraka kwa ke dira se ga o kopana le ene o tla ba go bolela gape ka projecte ya madi ya madi tota e turang o ipotsa le nngwe a e hedile kana jang gore nna nna hela e le motho o berekang gore go o na rata modimo
o na rata modimo ke itse gore na rata e le molatedi wa ga Boširi ya ke gopola nako nngwe le ko Malawi o kile aya ke gopola nako nngwe a ntsetse dikgang thare he kana nkile ka nna le mathata e be le gore o ra ntata Morare a mo ise kwa ga Boširi ntata a lwala yaanong ntate ke mo Catholic, he's Roman Catholic yaanong poloko a re he ke be ke tsamaya le mona mogolo ha re tsena kwa go teng ha ntse go te fire batho ba wa ba re mona mogolo a ba irritated ga ke ga o sena tumelo to sa mosolong ga ona yone so go la gore ntate wa tsamaya hela o pasa mmoni khandile poloko a ra re ga ke re ka re modala ga ai phone ya motho tele di ala mo di le ya go ke mona mogolo la thegile yaanong thare ke sa tshoga ka gore strip ene ya sephiri ke ipotsa gore ko yaanong ke a gora bana ba mona mogolo ke re mona mogolo o rileng so poloko na ntsegela yalo tota ene e le gore na batla go thusa mona mogolo a lwala tota hela poloko ba gaetsho o na na le calling of giving tota hela ene o na a eletsa tota ebile modimo ka bontse o mmeile gore a kgone go dira thomo ya gago o na eletsa go thusa mongwe le mongwe ka sengwe le sengwe sa a nang naso o na ntsegela yalo that was poloko for you so gape na le pelo thomogi he was very compassionate jaanong ne re nako le nako ga feta ko gabe ko ga borone o tata le batho ba bantsi different people le gore le meragi yothe mongwe le mongwe a talere wa mmoka monna yo hela o ka dira koloi kore wa e bona ke raya o ra rata go boka batho kore nako le a boedotse di-positive ka batho o na le tsala ya gago a bua gore monna yo ke nnese mme o tshwana hela le ngaka ke ra nnese ba tshwana le ngaka ya so o na ntse hela yalo reo ra go bula football what ra go dira se le se ha ke mo tsaya go thwa ke re tota nna ke fila gore wa itimetse ha ngwa to ba lala ha ngwa to ba hetsa hela ba apela ba tsamaya o taba ra mpola go tsa make sure gore wa nconvince gore nya motho ke motho tota so poloko na ntse hela yalo so poloko ba gaetsho o na rata lesika la gagwe fa di ga mmago o re poloko ne ka re hela ha ona le ene o ta go bolelela gore yo ke mang gore bo mmangwanagwe bo malomagwe ditogolo o rota go bolelela o ta go bolelela gore sabe ke mang Filipi ke mang jang sengwe le sengwe o ta make sure gore ga le kgaogana wa tlhaloganya gore motho o sikana le ene jang o na ntse hela o na rata lesika la gagwe so tota hela ba gaetsho poloko le family ya gagwe le my sister ha ke batho ba ile gore di-event ne re ya go ga bone le rona re na le sengwe ko bo Marapong ko bo Semitwe ko bo Francistown ba tla hela jalo ke gopola ka 2023 mogagwa di ya ga poloko ha a tshena 90 ko Phalape so ke ha poloko le mohumagadi ya go ke ha bona re tsena tota ke ha re itumetse mo go maswe mosadi mogolo a tshena 90 so he really appreciated that maloba ka juniana ke ne ka ta go bona kgwebo ya gagwe ka ta go bona strap ya sa gagwe ebile ke ha re bula ka ntse gore go na le bangwe maburu ba ke ba iseng go Martins Drift so gore ra go tsa di-strap gono ko yaanong go ra ga diragala ya ka re tlogetse yana la bogelo ke kopana le poloko ne le go Gaborone ka July hela yana so o na le mathata a koloi so ne re nna re phakela ona ke go Tomboka a ba isa ba ka dikhatse jalo so a nna kwa ga Kabo ka bo ke ngwana ga my late brother o ga Sydney Masalila ba ntse mmogo bo 4 days go Gaborone so ne le gore la behelo ko re kopane ka di-21 tota tshwanetse re ambeng ya ga rakgadi ko Mambo yaanong bo ke sa kgone ka re ke na ka lwana ke sa kgone go ta Francistown so beke editing ne ke huduga ke tswa mo go ne ke nna teng yaanong ke ithela ke na le magorogoro a mantsi mo storeroom ke ra le ngwana ke re
nko be ke dile poloka tse diotse le tlo di dino gore o ta ba seyo so tota re leboga modimo ka relationship e re na le one le poloko nna nna mpolela gore mo tlhatsi tse dingwe tshela le bo sone masadi la bo tea wa ga rakgadi le wa ga ramogolo ga ke ya ko bohelelong squeezer let's keep the fire burning a re tswelele hela ka go utlwana le lerato le lekalo bana ba tega borone rakgadi o ntse o teng bana ba e semitwe antifili o teng go semitwe bokgabenyana ba teng go bo block 5 jaaka mogwagadi a buile le nna ke bona go tshwanna gore re mo robatse ka 2 Timothy chapter 4 verse 7 you have fought the fight, you have finished the race, you have kept the faith. May your soul rest in peace and shine in glory. Thank you. Rale moga ba re tsoma ke kope se ka se wendi a tsamela ka kwano ke ta kopa di witse ta be di latela ba ga tsone ke go boloka nako ka tsala ba ka le di tata ke bidiwa Wendy Tsietso mollo wa kgotla Mchive ke emetse ntate e bong Lesole mollo wa kgotla ntate Poloka ke ngwana ga rakgadi ke first born mmaagwe ke first born ya ko ga bone ntate kwa bofo ke rakgadi ke emetse mmaagwe Poloko e be gore rakgadi Mametha e be gore Rremogolo Randi le gore ntate Lesole tota go tshwanetse gore nka emela ntate ka gore nna o rona bana ba ga Lesole ne re golela mo lapeng le lengwe hela ko Marakeng ko ga rakgadi so ne ba 8 or 9 mme ntatene ko Marakeng ke ene a sena setsa sentle hela so ha re gorogala teng ga dikole di tsetswe ne re gorogala ko go rakgadi ke a emetse o e leng mmaagwe Poloko so rakgadi o re godisitse ko lapeng and Poloko o na le kgaitsedie mogakolodi bana ba gagwe ke ba ke Sabe le Filipo so ne re gola e le Sabe Filipo ya kana kgadi a nnitsa le nna ke wa mosimane mostly because ne re hala dikwele di tswala gono go ntate o pheka kole re beola moraka so rakgadi a re godisa ka lerato mmaagwe Poloko o ne le motho o lerato thata rakgadi e le first born ya ga Ntatemogolo and also Ntatemogolo's favorite kore ba Ntatemogolo le Nkuku rakgadi a ratiwa hela thata re gola ko Morakeng rakgadi a re godisa Setswana mme go le monate ka lerato so Poloko o na sa nne ya ka le mo itse ke le moga maungo dumelang tsala ka modimo o na le wena le rona re teng as you know so Poloko ne le motho e leng gore ga le ntse le ntse la bosigo go 10 o'clock wa goroga kana di nako tseo ga tsantse re gola le banyene nna sena koloi ka ba gongwa goroga ka dekela tshebele ka ga mele re tsogile phakela hayo okay hango a ke na ba teng ke ha le go jwaneng hango ha go sa ntse go le go no fat go mo ya rekisiwa go jawa ja khandele go sinito go tswa go mo ya rekisiwa goreng gore Poloko ka ke rena khanya mra thata gore a boele kae go jwaneng okay ke ngwana ga rakgadi o motona mo go nna mme nna ke ntsala ke tla ke na le go mo tallanyana mme gape
ke o eta khandelare ke ramane okay nya ra gola go monate yaanong go nna gauhilene ke ha ke latela khona le sabe ke latela sabe sa ra le ka almost ke latela sabe ai ra le ka o ke khona so ke latela ona le sabe ke latela nkgonne ko arapa at the same time re o nyetseng re simolla go kopana so go rala gore yaanong ka gore tota ne se motho o le tshwenye la ha bona selo ha ka go khupisa the way that o ka go approach ka teng so ka gore na le mo security ha ke ntse yaanong kana le nna le ke le monnye ke ntse le gora gore neighbor ya rona gone go neng ke diphitha teng ba go le lintshware e le security so monao gora gore ha ntse ke dira permit kana ha le permit ne re dilo ya bona la gore ngwana o ramolwa ka tao tsene ha ntse le monane Johan monna wa ta go gore na re ra ga dito se nyetsa tiro motho o monyenyane o kenya le kwano so because ke go tekra ka ngapa sa sila teng ha ke ka ba khona go ne re nna teng hela ha ta di no those that le ha pele ga mo phai monna monta musimane wa ma se no skapa o ba di Johan ta ka mo ta gore buela ga re na ke ga so monna le security ene o tlhatlhane mo go tswa gae wa ni bara no marare nesta go ha ke di gole ngwana o monnye na go tsona ka bona gore ke tshwanetse mosimane o ra lekane ka lo motho wa tantsenyeletsa relationship se gora gore yaanong ka ithoba ka hela moname ka gore ke motho o boyo nta ga mane go serious a dire tswa mo go tsone gore ngwana ga rakgadi kgante la ba amogela a sena na ithuta monna ga etsho gore ke ngwana wa Setswana motho o ka disa dikgomo o ga etsho so ngwana ga rakgadi betso o na goroga gongwe le gongwe re tlhola ga go serowe go ga boneng kuku go ra setso o na goroga ko masikeng a rona go ga bone our grandmother o na le her only sister o nyetseng ko pele ko ra seletate o na goroga go ra maraga ba teng gona ga ke o na goroga ebile at some point I thought gongwe re tswa go senitwe because ne ta khantele ya batho ba mpotsa khantele ba kala ka ke nya ene poloko ke ngwana o ramasalija so bethu just in short ngwana ga rakgadi rona o re memile nna le bonnake go letso la ga ntate I said he is my 911 why because poloko at any time of the day whether ke 12 o'clock whether ke 1 a.m. wa moleletse rakgadi kana ntate gate o le nya go sa ba emela le mau khono ho gape a sena melangwana kana mabukonyana bo he wena o le kgare bona go rapa rapole this man was just a godly man he reached everywhere go rapa kwa ne re tse re itse gore re na le bora thedi ba masika rona re na le selotate re na le molwa go tla re na le like he brought us together. He was just a man of God. And una yaga kaitsedia buile. Ona sa ganetse no problem. Homa re go ne ke tsenya ditaile go la pen ditaile go no go ile khamtele ditaile ha ona tsentse go ta green. Me hala green wa mo tsenya because you need them. Oh ngwana ga rakgadi. Oh moato. Oh rateretse betso. Rateretse ke moemedi wa rona kwa ramolwa khota. Rateretse ke mmelegi wa rona. Motho o se nantshele, motho o sa itseng gore la ha go khale ma ya ka ne ke khale mme ne ga isa ba ka nte ba kana rona ke ta go betsa. Ne ke utlwa molaetsa le ke re motho a se motho o bua. Ha o tswa riana ga se selo sa se batang. La ke boele go morago. Ngwana ga rakgadi re sitwa ke mahoko. Ebile ke la bogala gore o le morago ga ntate. I don't know gore ntate nka ba
dirile yang today because o ne o le mmelegi wa rona o ne o le moemedi wa rona le so re utlwile botlhoko re le boramolo a kgotla re a lela because most of that e nnile lesola ga ditse re tla nna potako kana le re le wetseng re sa sologela mme tota ke thato ya modimo robala sentle ngwana ga rakgadi robala sentle lesole la rona moemedi wa rona moratiwa wa rona le bana ba ga Ndalake from Gray Katego KT batho ba modimo we love you guys so much and we Katego as I said mabane emela khaitsedi yake poloko na sa go see and I know very well that masita ote wana go tsena teng a go tsenya teng tsena teng ra leboga Ndalaka modimo teng be comforted ya leboga ra leboga ba gaetsho mare tsamaye ka lenaneo ba tsama re kope Sasha a tsamele ka kwa ba itse kopa le ne ba khutshwane please ke a le rapela ke tsa re ba buile ba so se se moyana la re ne ba khutshwane mo tsatsi ke ngwana ga mangwana gwe poloko ke kgaitsedi yake ke tswalwa ko Pipe ko ra Selotate mme le mmagwe poloko le mothele mangwana o ne ba na le bana ba simane mme na le ngwana mosimane a le one o ne a tlogela mmagwe poloko o na le ngwana a mosimane ke yo ka se mo tobetse o le tsena ya re ntse re ke ya kgaitsedi ya rona ke batla go le ra ke re yo ka le la ngwana ke ne le ga di tsile jaanong Gray ga ke itse rata sala o tshwere tota ga ke mmone ke ra ke batla gore ka gore ga di tsile a o ta sala o patile o ta sala o dira se dilo ke poloko jaanong ke gore ke re hano re le bona Selotate re go itsise gore lenyalo ga le selegele mme hela o bontse gore ha gota haka o haka le mama wena nta o ta o lenta a lo le mo le dithogo kako tota ke batla go simolola ke le ra jere nna re tsala le reo re itse gore ke motho e lo rato o lo rato le gore le sa re kwini ba se mo bile le sa batho go ne ke ang ke bona ba ntse se mago kana se go dira se ka ra bona ra nna mo le re na le khosi phetsho go le o tswa go Hebron monna ke o nyetse go Hebron mme la ka nya gore Hebron ke go ra makala reo ha yo leng ha yo mo go ka tsemo na se go dira na sa iponetsa o na tswile mo sa ja gore ora o ha bone monna ga ke go ga bona o phetsho kwa gone go Hebron go bona makala o na goroga ngone no le go masonga na goroga go gore mo le mo go batho ba sa go bua ya ka sa go bua tsetsi o na goroga lo rato la go le tsona tona ke batla go ra jere ina re go ra se mo di dira gona ha re na bua le gore ntiele e tsena na le re sa re ha re go le tsa le mo tsele
re sa itse go go robala ka mme re ditse gore gore ke ha o keta nke butse le dinama di le teng le dina mo fridge tsa mhuta o tla o ja tsa mhuta re ja ya ka motho a na bua ya nne ke re ngwe re tabe re ntse re le teng re rona re bile re tabe re ntse re tse go ja le se ka la thaba se ya ka go tswa ba re boleletse ba se ka la thaba se gore bana ke ba o ka tla go ra ba itse ke ba teng a re ka ra ipoka re ta sala le bone ka ba re ruha tsa gore mme ke ba bana ba teng ka ha di bodo a re tsoma re ka teng le rona re ba leng o re tsogetse mona ko ya mbele ke batla go ra ntse ke ruha tsa ha ke nna ke nna le ke go na le nako e le gore ne ke ne ka mo Francistown ke itela hela ke tlo mo tsho ha ke tsana ha o le ba kolonyana yana a re mane ke tsama ka di kolonyana tse dinnyane o ntare ha wa ro a bereka ka re ka bereka ra o tsama ka tamati ka re ke tsama ka tamati e bele gore ka tsama re tsama la ra bereka ba ko toropong re kgone go filo ko toropong na re go Francistown o di ra toropong ga re tsana kwa o ntsha re ntsha ditamati tseo o ra batho ba teng a ntsha ditamati tseo botse letsatsi la teng o re ke pile ke tshogile ke ne ka bona lorato leo o re le gore ke lerato leo gore tota le la makatsa gore motho o kgona gore ka motho ngwe ditharo tse 4 o re a sa re ntsha sepe tota ke be ke re mma a re bone bana ba goroga ko Pilikwe nna ko Pilikwe le gone go a tsena a re bone ka Christmas nako ngwe le ngwe re ra be re le teng ka thego a re bone le goroga go Pilikwe a re bone le goroga go Pilikwe re bona e re ka Christmas le re le mmogo re tlhakaneletse re ra se go Pilikwe be ke re bona se lo tate ko Pilikwe ra le go re boga go re bone o di setse o re tshwaretse re o tshwaretse khaitsa di a rona o mo tsare ka lorato le wena mmane re go bona a se o re sa go bone lota ha ga tsentse ngwa gata a ine re go bone o ntse o gata go re ba re ntse re tele ra tana re go thola mona kwa gompieno re bone mo dimeletse ke una tshotse re mo re sipe lona le bolile o re tele re bone go ha kae e be ke re ya itsepe la moti e mutsepe iona e mutsepe asatadula arati watamiuta o tseba le se tlhoka mo ka meding wa rona a le ka lone ke re o robane ka kagiso go mo ya ra le ga botsadi a re le ke nna go botsadi ra le boga ba re tsuki bona borre ba mo di messe ke kopa le dintsha tsa batho ba mo di messe di kepese go se ra mela itse me ka kwano ga e bere ke ya ga e bere ke ano ka kwana re ntse di kepese re ntse di messe a o si to ikele ko lapeng la o tsala mo dikolo ba itse a re tswelele re kopa re tshume ba lopi a tsamele ka kwano ke se buisa ba se se latelang go tswa re tabe re kupile ke itumetse re di buinyana tse di mo ka bana ba gaetsho so ke a leboga motsamaisa tiro ema ke lemoge bo kgosi ba ba leng teng ha ke be ke lemoge makhanselara
a leng teng ha ke be ke lemoge mokhanselara wa pele mme Mmalesole wa Maunatala yo ke dia bele mokhanselara ko rapa le nna ke be ke itemoge ka gore e rile makhanselara a buiwa ka se ka buiwa mme motsamaisa tiro le ene o ntse a mphopotha ka gare ke ska diega mme go sa diega ga teng yaanong go thata ya lentswe ka gore ke tsa gore mo dibuing tse di sa tswang go buaga gongwe nka itshwarela malome thele hela ka gore Salter ke motsadi wa gago nna Salter yo ke nkgonne ke tsala ya me is a childhood friend yo e leng gore ke kopane le ene kana ke godile le ene I think as early as 1976 really ko Francis Town ha bala standard 2 nane ke bala standard 1 bo malome Rambi no tamolo akota le malome Benjamin Balopi ba ne ba bereka mo komponi ya bogologolo ne go te IGI eo e be to ga e toga e nna Botswana life insurance jaanong go gora gore re tshela hela jalo go gora gore bo malome ka kutlwano ya bone Francis Town a santse a toletsega e be le gore ba go applyela ditsha ko White City ha ba applyela ditsha ko White City go gora gore ba re nya ga re kgaogane ba ithela le gore dijarata tsa bone di kgaogantswe ke terata go raya gore nna le Salter phakela ne ke tolela ka kwa nako ngwe le ena a tolela ka re tsamaya jalo ra tsena sekolo mmogo go ithela ra go kgaogana yaano ra ko secondary re be ra go kopana gape ko rapa I think it was around 2004 yaanong 2004 yo e be le gore yaanong nne go sa tlhokang le introduction e be le gore yaanong re ga hela jalo mme ba ga iswa ka ke bua ke re ke tsile le Salter ka lebaka le letelele ke itse diphiri makunutu wotlhe a ga Salter a nka se ke a bua obviously a mangwe for obvious reasons ha ke rialo go gora gore ile hela ra go gora go rapa banthare ibile katasen a tswa go lwane a ra re se mo le hela gone re abanthare ra re le diba di ka nna tharo ko musu ke gone ko mosadi mogolo mma ba nang la teng le malomea jaanong a re se mo le re ire moraka e be le gore jaanong go ne go na le rre mongwe ko morago ka ko rapa ko teng Bobile Kgaba yo na na le dikgomo tse dinte thata re mo etela e be le gore jaanong maja stella ka ha ka gore motsamaisa tirong tswan stella re ra gore ka dikgomo tse di ka nna bo 10 le po ya tsone jaanong re di isa gone go ya ka malome thegana a bua gore a ska nna le seo ka nako ne o ritela go Salter o ruile dikgomo tsa Setswana mme dikgomo tseo ra di agala le saka le ne le tile tota ne re nna hela ko musu e be le gore ile in 6 months or less than 6 months dikgomo tseo tsotlhe e be di eletse e le gore mme ne re re boleletse gore nya ha ko musu ha go ruiwe teng you do it at your own risk jaanong re be re ithoboga ka go rialo mme e rile ko bofelo ja letsatsi ha ke le makhanselara ba leng teng ha le lona ba le leng teng gongwe le lemoge gore I'm one of the senior councillors mo Botswana yes
ke sale ke nna mokhanselara wa rapa ka 2004 up to today. Then gore it's about 25 years. Re tabengwa ya go bona honorable former honorable. Jaanong ke le ka go bua yana ka gore jaanong ha ke nna mokhanselara go ra gore nako ya teng le re tsona khansele ko se boe. Jaanong kana tsona khansele ko se boe ha le tsena kwa jaanong la ipata pate di patala boroko. Makansela a na o salo wa bone ka materase le ka dibuafonyana o itse gore a khansele se bolo. Jaanong so tla ba re le go ka se ngwena. Jaanong wena ke go tsaya hela ke go isa go ntsala ka di tro kae skana. Abantsa hela go lo be ka go nna le skana kana ke le skana about 5 years. Free of charge a nna ta go nthola teng ko a tsatsi le motho ha ile gore soldier ba ta change rawa ya go tsaya no wa go la pinlan. Soldier has got a very big house ko Sero, 4 bedrooms. Abantharo o tlo go nna mo ntlong. Makhansela ra hare go khansele go ba ta ba sokola ba bua ka ba sokolang ka teng ba tsholla metsi ka di bafo go di khone tsa di jarata ka ha ba go sotwa ke dilo ndo le ka teng. Na go ke ba re ka re le gore go ke nna teng. Ba itela le gore nya ke go phakala. Go gora gore re ntse ko ga solta go itela re khansela ya Sero phakala di wa re boela go moteng. Go gora gore ke ne ke nna hela go mme se sengwe senepe se le se bonang se ke senepe se leng gore solta na ne re mitsa batho o na se tsaya na ile gore ke na go ne ke nyala ile le moemisi wane. He was one of my bride teams e be le gore re na le team ya rona ba bangwe ba teng ha ke tsoro ba haka jaanong mo teaming ya rona ile le team ya batho ba le sikisi borre sikisi bomme. Jaanong mo teaming ya rona ne re practice tsa go ga salt go Sero. Ba bangwe ne ba tswa go ga Borone, ba bangwe ba tswa mo Francistown, ba bangwe ba tswa go Ra. Jaanong mo go rona salt ne le se tshuru sa bo hell mo go bile. Jaanong mme mosadi wa gagwe Maungo, he was my best friend. Una mong ka dimilare yo ke mo tsenya mo bana ka gore ga ka sa ile re ya kwa solta ba ya go ne go ntse hela ya ka dumela gore ne ka bua go le go ntsi mme ka bona gore motsamai tiro o ntse o tla ga gona le ba ga go itse solta solta, he was one breed of a person. Maungo ne ta nthare tshulumi a go buele tsa la ha ke ba ke go rile o ntara kana ke re ta ina itse hela ne ba tlo ba ngole ha ba tsayana o bona gore ga se batho ba ile gore ba na le kamano le salt ba bangwe ba ta le ditsala tsa ga salt ile ka ditsala tsa ga salt go ina go tetse go jiwa ne re no di whisky le salt a ke re bua ka salt da salt. He was a jolly person, very jolly. Ne re kgona go isa go tswa ko station 10 o na ya go Manaka go di-flateng tsa Gambaki before a reka ntlo ne re ke tahela gore a phakela o mphithela gone kana bosigo o mphithela gone. Jaanong se ke le ka go se bua ke gone gore ba gaetso motho o ntseng jana ga motho go bona solta o nthutile gore mosadi wa suma. Yes, solta o nthutile gore mosadi wa suma le ka botsa ka tego ngwana ga ine le signature ya ga tsena o suna maungo ha tswa o suna maungo. Jaanong mosadi wa Mpiole o ne a mo rata thata ke mora ke re o tlo go tswa ditatswa wena. Jaanong motsamaisa tiro tota go a supega gore I was supposed to take very long, but he was no problem. He was Mr. No Problem. O na ka go nela sengwe le sengwe se ba ka nako ya gagwe
ebile a sa participate. But he also had a fair share of challenges. Mo botshelong. Nako ya skin pigmentation. Now I had given up. I had written salt off. But ne ke robala le ene mo rumo. Ne ke so go rapa ba rata go robala go gore a go mo ga letalo go dire le la tlhogo. You could imagine gore una tsama ha go ntseng ja. He tried all the businesses that you can think of. O dile scrap yard. Una le merogo go ditadi. Una na le di car wash go Francis Town. Tse dingwe di direla batogolo ba gaga. E le gore o le ka gore go le more help aba empower. But when we saw a problem, saw a challenge. Ile le motho le gore go thelele wena ha o taole mo bothokong kana ene o bona gore ene wa lwala o ra ai no problem chicks potassium yano ba gaetso Solta ule a tsoga le mosadi wa gago. Mosadi wa ga Solta o tsogile a wa le monna wa gago. Jaanong se ke batla gore gongwe ke se kope mo go katego. Your father was so unique in many ways. Jaanong ke tsa gore that is a trait ye leng gore e tshwana gore it must be embedded on you. Ha le gore e seo se mola go le ka go cultivate. Nna re batla gore re nne ka tshosologo yone mme ba gaetso ga ke batla gore gongwe ke nne o ka re I'm being disrespectful mo go motsamaya tiro ke te ke mo afimela ka go rialo a tsala ya me yona a rata dikoloi thata o da khaneka o mothela dikoloi tsa ka di le dintsi di gearbox di ntshitswe go thata mme ka mahoko a kalo ema ke le leboge ba ba tsileng go polokisa tsala ya me ke re may his soul rest in peace. I had another 30 minutes, unfortunately. Thank you very much. Thank you, Honorable. Ma politiki ba shwa buya na. Na bana le team ya bana ba le sikisi. Le basadi ba le sikisi. Matshulu mo ko e tsotomise sentse. Karena na bana le team ya bana ba le sikisi. Le basadi ba le sikisi. Ya no matshulu ma e tsotomise sentse. Et puis, sortait l'autre abeille là, on a rencontré. Pas sur le haïti. Voilà. It's quite unfortunate. And you won't be the other. But I get it. You won't be moral. Miss Wassa. Zargana Ramula Kota. Hicimos ya. Voilà. Permíteme esa Así está la ya remolado por acá. No ves que brackets. Permíteme esa basanda is our father.
na imutsa ke re malume makena tsora em ngwana ke mo wa itse ile go disitse lo di bana la re challenge di ntse la le yes a sia la tlhope e bile a rwela ro ka la thaka le kamoso. So guys, we didn't really lose much. I was sent out there. You guys know, I'm more of a let's go. I'm going to send the body all will be well. This is saying there. I'm out like you. nya go bokete ba gaetsho go thata go latlhegelwa ke tsala e tshwana e go bokete baetsho ba re tswele ka nna le gore le ke go taboga ka lone moemedi wa 11 master social club ga le teng a tsamaele ka kwano re be re nna le baemedi ba bana ba kwadile ba le bararo mme ke tsa gore ba tsa ba le babedi hela a nya bo mongwe ga e ke ba le ke le hallo ha re tswele baetsho ka yone o ke mmiditse social club e ka ga yo social club ha iseo ma ke kope moemedi wa bana tsa nna re ntse re checka ba o tata gongwe o tshwantse a bue ba gaetsho motho o ne le motho wa dibolo thata a thuša batho ba le bantsi ke tsa gore ba santse ba le motsile re tla nna re tla checka sebaka sa teng moemedi wa bana ga o latlhe kwena Nakirata Jesu fela, nakirata Jesu, Jesu mo se fa no, Jesu mo se fa, Jesu manca se trata, Jesu manca se farendo ke dumedisa ka leina le legolo la morena wa rona Jesu Kriste. Ke tsile go bua ka kgaitsedi ya ke ka re letswenyana Salter. Ke ntse le Salter ka lebakanyana ditsala tsa go tsweng tse dintsi tse bo baloti bo wa senda ke batho ba ra itsana ka gore le ya le baloti ene ne re posiala ka inflopo kwa re tswa go le thakane go re tabo re tsengwala ke santse ke bodisa ka teo re tsengwala mo ra posiwa gore tsenang o ta ithale ba ko Francistown ta ba tla le rona mma re baya santse re nna ko Selepa re ntse ko Selepa re ntse ko block 10 be re ta re nna kwa jaanong Salter ka di buisa tsa go bua he ne le motho o lerato batho o ra sa batho ro ka lala ka tala kana o la o le ko ka hela sonso re se se ka la prima mpa esa butitwe sonso re ne butitwe aba se tsa bone go rotola gantse o dirile ya jaanong hey se tseno ke ha ke kgona go bua hape la malwane ke tagalwa tota ne ke sa itse ra mona kwa gompieno nka ema ka bua ka kgaitsedi ya ke mme ke re kgaitsedi go ne le motho o lerato mo le gore na bile na nang ka ntsa re nkgodisitse bana jaanong ke re mme kana modimone ga o laola seo se laolang ga gona ka gare ka thibang ka teng go tile ka tshoganetso mme re na re hela re amogetse gore modimo o dirile thato ya gone jaanong ke gakologela Salter ka ngwaga wa 2003 ne ke na le my brother a berekela ko Orapa a ba thokagala jaanong ne le santhana ke a o tsena ko Orapa ne le no tolaganya a dira di-permiti ga ke go gologa mo renkeng ka gore ne ba piele sepatela kante eno nna ka ebile o eme go gore se ka re ke tsana be ke ya emaema ebile ke a tsa ebile re tsena mo sepateleng bo go dira gola the following day molwetse a ba thokagala nya ha re siana le dilo tsa bo insurance ana ke siana le Mr. Salter
o nsenya hale hare tsena ko bo ate HR nya be go nna motho o se se dira motho e be go tano gore ano ka gore ano utlwana le Mr. Sofi ke utlwana thata le maungo nya la ha ke le tswa hela my sister o teng nya wa go o teng kana wa go emele se utile ko nya be re sela hela yalo go ithela le go mpieno ke ntse ke na le bonde tona thata le maungo le bana ha ke tsana ha ba tsirinya mme ra khadi ke o tsile ke re maungo nkoni ha ke onka gola thangwa itse ke teng bothata bongwe le bongwe hela o tanta hore nyaaya siana ka kwane ke be ke takisiane ka lebelo ke re batho ba modimo so tsena tota o re diretse dio tse dintsi malwane re santse re le ko mahalape re le ko phitho ya ngwana ga ntsala mme kwa Samuel Rathisi so ha batho ba phatalala santse re ke boele ko sero are mama y sister ke tshwara le bana ke itha ke go ba ko serwe be ke go ga ka simapu gore ha ke le teng o se ka tshwenyega nya me a dirana na le bone bo le sego pano se se fane gape gore ene le sego na a bua hele yo le kudisana ke ngwana ga mmago mogolo mme e ba kopana bone mo taxi side na ditsala se se ngwe o ta serwe ne go le Sunday ke le ko kerekeng go ka my sister be ke ra ke ko kerekeng no re mo sura re batla le ditala ga mmago mogolo ga re le bone nya o ta bua le nna go no be go ra rile ke bana lifti bempa ha ke tsana mo lapeng wa letsa o go ga re to go tsa eng mme ke bone lifti bile ke mo lapeng ema go no reta ha bata o na le ene le sego go le ya gona go lo ha kana ke ga mangwana ne ba tsana ba go lo so tsare mangwane le sego a re mangwane ile nna ha ba go lo ga no bele gore be ke a le sego a re wa mo isigare ke a mo isigare ngwana ga mmago mo mme o re ana o tsene maga mmangwana ga bo se go mo tlisika tota ne o re connectile mo disikeng o phutile ditšha ba ngwe ka ba se itse re ke masiki a rona nna go ngwe re tswa ka re tswa go go rapa ha ka ena go ha dirotho re tsene go ke supense wa ngote kana batho ba le bone ke masiki a lona ha o re tsana ka motho ke disikara ke ra rena tota se sa bo se phutile jaanong ke re bana ba gaise diaka Gray Tefo Katego Tato le Duba re teng hela ha re o gope re ba re tsana go tisiana ka kwano mme ke re a moya ga gaise diake o robala ka kagiso a bona go ikhutso go le godimo Rala Mohammed di wa bana o mongwe ba ga tso Tefo ya mela ka kwano Good morning, everyone. I'm standing here today on behalf of my siblings. Firstly, I'd like to thank all of you for coming here today. It means a lot to my family and I that you came here to honor my father. To be honest, this is not easy. It hurts in ways I can't explain, honestly. I've cried until there was nothing left and cried again over the smallest things. A smell, the sight of his wardrobe, his favorite watch, all remind me of our father. Our father wasn't perfect, but he was real. He was strong, stubborn at times, but his heart was always in the right place. He taught me things no book could teach you. How to be tough when life throws punches at you. How to laugh through the pain. And how to stand up for what we believe in. We learned what it means to show up for people because he always showed up for us. He was the one we would call when we didn't know what to do. The one who told us we could handle anything, even when we were falling apart. He had our backs no matter how difficult the situation was. But I know this. My dad loved everyone. He gave his all for the people he loved. And even now, through all this pain, we carry that love with us. He shaped who we are, and that part of him will never die in us.
I didn't get to say, or let me say, we didn't get to say what we wanted to him. We didn't get enough time, but I hope he knew that we all loved him. I hope we are at peace now. No more pain, no more troubles. Rest easy, old man. You will always be our hero. Thank you. Dinya ke bana ba gaetso go mokete ga bana ba santse ba ise ba gole mo go kalo-kalo go mokete mme ke tsaya gore o nnile thata ngwana wa ke ba gaetso ga go motho gore o bua ka ga gagwe ya ka o bua o ledile mme ke monna o gola sentle ba lebogale jaaka modimo o tla go sireletsa ba gaetso ma re tswelele ka lenaneo ke tsaya gore re tsamaela go le o etsa ba gaetso go na le moemedi wa ditlogolo Miss Masego Makate a kitolotela le la taheleletse magate ka nna re makala ka setebele ba gaetso le taretsa a tsamaela ya modimo ka leina le maatla la ga kgosi Jesu. Ke ne ke dumedisa phuthego ya modimo ka leina le maatla la ga kgosi Jesu. Thank you. Ye meha ke batla go bua ka ha ke na le meeting tsa mong kana jana ke batla go bua ka malome Basho. Malome Basho e le number 5 o Hankuku. Nna ne ke le number 5 o ha Kgaitsadi. Ebile Malome Basho e ne le last born ya Hankuku. Ke ne ke last born ha Kgaitsadi Basho. So that is why e ne ra ha ke na le ene ha re tshameka. Tata ha re bua ka Kasongo team, that is traffic. Ne ke morakela wa re monka, then we will laugh. Yes. Because ne ke dumela gore yaanong go ra gore ka kgona go tshameka e beela bo tokolo hali a beela bo malome hali re bereka ka bo last boy, and you understand ke kgang tsa bo last boy. Go ra ke re pata mola kgotsa mokgate monna mo kwena ba ditse thata gore di last bone ne tshwara ya. So go mo bedi mongwe mo lontoni o go segela sengwe a re ha ditshenyo di nteka le poitshego di le teng ke tla senka go tshabele mo ateng sa morena. Ke batla modimo ke kopa modimo a nthatagatse. I want to talk about my uncle. Ke senkile botlhale le mo modimo gore ka jaana he ke ke kgone go bua ka malome go bokete ga go motho mme hela ka thata ya modimo ke eletsa go kgona go bua ka malome. Ke godile thata ka sa ga malome ya ka ntse ke bua gore malome ne le last boy ya ka letsitsi ya na phalosa go ga rona a re go tlile yana ya na dikolo di tswa ga rona no gona le koloi ya ga bona ga bo councilor Maja
e ne re hela ga dikolo di tswala ka bo re ithela ene ga kgorong o bo tsholomola uniform o bo itathela mo teng e be re ya moso e tsamaya re bitsa dorodoro e tla be re e be lenda ko moso so re tla bo re tsamaya re ya gone kwa and malome is one person ya na sa rate go tsamaya mo tshegare yaka tsitswana a tlhalosa na mme motho o tlang bosigo mme go ne go le monate ga a goroga ka gore re ne re itse gore hela ga a tsena ke chance ya rona ya gore re ye toropo ya rona e ne e le ko marapong so ne re itse gore ga malome a gorogile nkukuta ba tabo a go rekisa sengwenyana so ta gore a tsena mo kotskareng four-wheel drive ke rona bane re tsamaya re ya marapong ra shopping and ne re itse gore kwa tota because last bonitsile so a tla ba re tsamaya yaanong taba mara o thola gone kwa go ne go na le ga o ya malome phele ga o ya marapong a fana go heta bojao wa tšekwa go na le go ngwane re heta teng gote go na le dipoko di nwa teng so e re ga re heta teng a ka re tabo re tswa kwa go le bosigo tsatsi le phirimile so ga re heta gone gale last bone a ke re ene ke last bone le ga re le teng ke nna ele e last bone so bona re malome poloko kwale nna ke wa le malome mme e re heta gone gale ga go teng go na le dipoko teng gale nkukuta ba tsa poloko a mo riana rona ta go sena re le ka go itshukutlwa a kgane fa ya kgane tsana tsa poloko a mosuku e tata ga gore ene ke ena mo sireletsa ka phangolo ke sepuku batho a fa ba ile gore nna phangolo ke sepuku imagine gape poloko e le monna nna ke le mosetsana a ka nyala la sebone ya mosetsana la sebone ya monna bo go sireletswa ya monna mme le gone e le malomagwe la sebone e nngwe ene e ena ba sireletsa kuta ba mo potoka monana dikgolotale kuta ba etsa ditonki mo di heta gone gale yaanong gone mme le gone sengwe se tabo ka re tota ya hodiwa yana ke tsona le tlhaloganyo kana e le go le nnete go le gompe le santse ke kgona ga mo ke heta gone gale ke batla go leka go reetsa sound ele ga e sa tlhola e le teng so ga e wanda gore go iragalang so go ne gona gape le kolo ya ga ntate mogolo e ne bile wa White House ne kgwetswa ke malome le sole so le yone ne ke bua maloba ke postile mo Facebook e kere things do change ne re ga re tsamaya ka kolo ya rona bogologolo dithara be di taboga le koloi but nowadays le ga o ka le bakone they just stand still so ke ipotsa gore ke ntse le tsa White House ne di taboga lanka bona motšhini bo tsamaya ka kolo e tsenya lanka tsamaya kolo ya motšhini e tura mo kae ta sa tensanga kala ela ra se ya maela but White House a ne tobile ta se le taboga le kolo ile mo le no taboga ya a ke ga tloga go e taboga ya marapong e tswa go eta ya re baya e heta ya go e le gore kana go tlile last born what so nako ngwe gape a wa ata gape ene malome poloko ntlo ga go beša a ntlo ga malome eša kana nako a teng ke bala sa dina le go primary five ga eša malome poloko ene wa lela mo diropeng tsa ga mmagwe rona ga dire timedi so ta a tena ba ka se fukhamolo a se here mutsa sa ga malome le sone a se here mutsa mona se here mutsa se lo sa te o le la papa o mo mitso re malome ya ka no go tena go ke le la na go rata a bo ga mona ka nyana go kotskareng kana so sante ke ko morake a gala le tse ko tai ko ta matanke go kotskareng re tima ntutsi e be hela e lora
re tsa ke emetse phire pota molwa gona we mo ja gore ha so go nta ya tshuya ke rona na ke tsule tsule ke ba re sha ka tsule tsule ntse ya ngwana ke mangane ngwana ke mang re le teng re ba bala mo kae na ke re bala mo 3 also mme re shaka la gore re tsule ntse ya ngwana yo berekang go customs kana go o ile yo berekang go blood judge kanti le police na tota ile le sa itse gore go blood judge na bereka a le go customs ke ka itse se ke koti so ne ke itse la gore le police la go blood judge ka tara le tshwela ntlo gore le bana re le kana mme go tswa mo le re shapela gore re tshwele ntlo ya ngwana mme na e ke gona ke ne ke tsa gore ke bana bana kana kwa ya teng. So that's how ke hana go ntse ka teng mo gongwe go na nnela magapo tona a bangwana kana a e di na kongwe go bele magapo ya teng ya go traus ha re tswale le mo jalo tsona go mora ga tsimo kwa re jela bona go nteko ya ra ba la ya ba ko ka le check ha pune le ha le bata ya na ha re lu tswa ha bula te ya ra o la di thako tse di tona bona re tswe la ka kwa yana so ha go ba tswa yana go ba ke re go ba tswa thako tse tsona se ha se end of the day ni go ne ya ne ke ba ta bua ha ka malome ka hane ata promotor ke dumela gore malome ko kerekeng ya bone le bo malome tele motho se mo le archbishop ke malome tele mme ile malome tele na emeritus ka le sola hangu that's when malome poloko a tsaya go archbishop ja kereke ya bone but that thing I remember very well and na kwa teng korna go tsote kereke ya teng la teng le ngu go to ka se na go ne re ha o tlhokahala go spatele go go ta ambulance ta go la to so wa ta malome o brutal le ko la peo ba ba itse ko la peo go brutal fa me tsina de le pena ya na le ra fo ya na ba ge di ya rata ya kereke ya teng se le hela mo le paneng hela go ya service ya teng ba ai ya tshinde ta le one ai ya tshinde ta di teng hana fefe o re ka ke ipotsa gore ha puso e ka ta ra re kereke monga yone o isimolotse lena e o itsaleng that's when malome ile a nna archbishop ya kereke ya lona wena o na emeritus o ra gore wena wa retara mo bo archbishop morena re se batse so mo gongwe malome hela ya ka ba se ba bui malome was one man who was loving, caring, supportive. I remember Baba Masiga I lost my son in 2020 and it wasn't an easy road. But because he was there, I never felt that pain. Le malome, le mamalome. Because they were there, I could put a smile on my face and walk that road for 4 years. Then I live on. I could have not gone out to the refugee bar. I can't nail on my home so on one way. So sometimes the thing they were talking about roll would see a body of high the name of the Maluma on a scale. I found le malone re ya khotse Filipa ya go tsela nta gore go ira ga leng ke le go khotse e se ile ke na le malone ena I managed go tella go piano se sengwe se go helelong e batla go bua jaana ke ikgomotsa le bana ba ga malone le mamalone ka tshenolo 21:1-4 di ba le hayane jaanong ka bona le godimo le lešwa gonne le godimo la ntlha le lefatshe la ntlha di fetile le lewate ga le tlhole le le teng ke 21 eo
yaanong eo e bua le rona ba re teng gana gore go simologile legodimo le lešwa le poloko a seo mo go lone mme gate go tswa motho go tsalwa motho. Somebody has to step in gore man nna ke le mongwe mo go rona go tshwanela go gore phata e ya ga malome go se ka ra e fila mo lapeng. Sabe ka ke ena motona ke dumela ga yana gore Sabe ga rena go tshaba go taga go ta leka go bona gore o bua le bo monna o jang gore ka gone go loga gonne legodimo le lešwa re le bone mme re sa re bone le pharologanyo re itse jaana gore malome o teng and o fit on those shoes go sa kgathalesege fela. 21:4 yone ya re modimo o tla phimola dikeledi mo mathong a rona. Ke dumela jaana gore modimo o tla phimola dikeledi mo mathong a rona gore ka jaana he re kgone go tshegetsega re itumele re kgone ka tse tsotlhe ka leina le maatla la gago se Jesu. Morena a re boloke, morena a re sedile mo go phatogeng dipelo ga rona. Ga go bonolo se so se mothogo malome o robetse o ne go le kana BP ke go mo ngwana mo go sa nna sente mme ke dumela gore malome o restile because BP is deadly. Yaanong ke batla le yana ke re a mo ga malome batho gore ba le ka kagiso ke batla go le ra yana ke ba batla go motsegang le go motsegele ruri modimo a le nne poloko a le nne le thono le leng gore le hatse ga kita le naya mme ko mohelelong ke batla go opela sekela ke sa re seo ka dimile sona ha o re ke se busetse le gona ke tlana ke re o lokile modimo re a leboga ka botshelo jo ke leng wa re bona o re neela malome mme o tsere seeleng sa gago re tla nna re ya lehera ka gobane o dirile wena morena re a leboga re bona ka kagiso malome. Re a leboga batsadi-mmale tabogeng ka lenaneo bagaetsho ke tsa re ne le sebuisele sa boelo gongwe ke kope ba ba latelang bagaetsho ba tlamele ka kwano ke tla re kolo ya mošarelo le setse le redi ka kwa segolane mollo wa kgotla mcdin tote ya ba tlamele ka kwano bagaetsho ba te gore ba lela melaetsa tlamelang ka kwano bagaetsho so se tsatsi le setse le re siile nna ke santse ke gakolola ke kgosi bagaetsho fela ka kwano mo tsatsiadi re na le nako e re tshwanetse be re tsamaile ka kwa ka yone jaanong nna go sena gore nkareng dibuina di na le tšhesego mme ke tsaya gore a re lekeng go hegosa bagaetsho re tle re tsamaele ka kwa ke biditse ba ke ba biditseng pono leeto le ena a tsamaele ka kwa le ke ba ba re balela melaetsa a ba re balele melaetsa ka bohego jo bo kalong re tle re kgone go tswalela le tse dingwe bagaetsho sebaka ke sa ba badi ba melaetsa boitshoko malala leno mo teng a tsamaele ka kwano. Dumelang beso molaetsa o ka le gagole poloko you left us re sa solofela you will forever be in our hearts. Rest in peace from Philippi Mazalela Tasi Mazalela Eboko Mazalela. Omoe obala haore sungwash like we used to call each other with love. You were a father, the future to me. I will miss you deeply. Rest in peace, Ramani, from Cabo Mazalela.
To my lovely husband, Poloko, you called me queen, my queen. Yes, indeed, you truly made me your queen since 25 years ago. No words can explain you. Such a warm person, a wonderful husband, a loving father, a dearest brother, and a true friend. You brought joy to every person you met. Indeed, you were a blessing to us all. Your presence will be felt whenever you are around. That's why you are fast. You compromise yourself many times in order to bring happiness to others without hesitation. Mr. No Problem. You love me unconditionally. I will always celebrate and cherish our memories together until the end of time. Through our journey, we fell and raised up. You ran your race. I will forever love and miss you. I will choose you again in the next life. Rest in peace, Musimanewani. In your absence, God will provide for us. From your Queen, Fire, wife. From kids. Not many people find a friend in a parent, but I did. I will never be grateful enough, but all I can do is take care of the family. I love you, Dad, to death. Dear Alfred Poloko Morakot, o tsamaile ke sa solofela. A mowa wa gago o bonetsa Poloko mo diatleng tsa morero. Ke go tsamaisa ka sefela sa ke na le modisi. Ke le kgaitsedi bopiki. To Mr. Fire, you may be gone from this world, Uncle, but you will never be gone from our house. Your legacy of love and compassion lives on in all of us. We are only two. We had this legal in our family. Now, between. Rest peacefully in the arms of eternity. Love from Nell Solodad. Fare thee well, Uncle. Modimo o ne a re neile ebile o tsere. A go bakwe leina la gago. We thank God for the borrowing you to us for the years and memories we shared. Rest in peace. Sefela 14 UCC SA. Lefatshe la ele sekaka. From Masego Lebala. Dear Alfred Poloko Morakot, we Mopati Morakota's family are deeply saddened by your passing. Your love, support, and your presence will be greatly missed because you are the man who showed no matter what. We cherish the memories we shared with you and celebrate your life. May your soul find peace and rest in the arms of the Lord. We honor your legacy and the impact you had on our life. Fly high with angels' food. With heartfelt condolences and love, Mopati Morakota and family. Rana Mahamaresu, Maritama Gitamalawate, Maritela Kisuaka, Kukulu, Mahatalemahamun, Nano de Swearing, Ahona, Babate, Baba Padil, Babaretela Kisika, Maliti, Horaleta, Namarai. Filano Kaits in Katemutadi, the witch, the witch, the quality of the time, we are called Molaping, and the wheel of Molaping, the wheel of Anekako. Kako maritim kako mimi dua BDC mukanselara levavangwe haruswa kwarta vere hili tela vere utale boela hala kako lopi ya lokasi bakasema kibale babatemba tela kishi utavere nale kotata mamuto mulo akota tambata mele kakwano utavere nale kunzile nane kanu malatili le togo nolo neo isang mukwena hayo ha ako senang isa mo kwelating o tatana chucho maika haliting o Benjamin Sifo leba tamela kwa kiwa leba tembare tela kisi kasema kasi kupareme kalina o rutela bale butselo jamu shi kita kupa mema salila to hol balela butselo donar tere mekadia bakma biche ba shi matamela kwa no bakerekele mali kita mate ba malala laute bate kakwano rutaveri laiti katili malo kaloma haisukile mankadinao
mme file basadi la re balele botshelo ja moswi ba ke ba badileng ba ba tshwarang kesi ba te ba emela go itlhela moruti a ba rebola gore a ba ise ko koloing ke tsa gore koloi ko le baakanye tsela ya teng ba gaetso ba ke ba balela boela neo tsholo a tlepane ke le ga go isa go tsena thuto maika benjamin sefolo thwabanono ga o rewe molatedi sollo le mollo wa kgotla tidimalo ba gaetso Yesu Presidente, botshelo jwa moswi Re Alfred Poloko Bacho Solta Molakota o thuka ka di-14 Tlhakole 1966 mo kgoteng ya sekao go Serong ke ngwana wa botlhano ebile e le wa bofelo wa ga mme ya letse Kerekota Molakota. Re Alfred o simolotse dithuto tsa gagwe tse dipotang ko Old Town Grammar School a boa a ya go tswelediša ko John Motwale ko Marapong a felela koo Makhonela. Poloko o simolotse go bereka mo customs ko Bloodline go tswa ka 1987 ka 1990 ya ka 1991 to 1992 a nna le polisi la lekgotla ko peleng Customs Court Lobatse. Re Molakgotla o ne a thapiwa ke Tswana Diamond Mine mo mafelong a a farologaneng jaana Jwaneng 1992 to 1998 Musa Dikago Security Guard Orapa 1998 to 2000 Assistant Security Officer 2000 to 2002 Security Officer 2002 to 2004 Senior Security Officer Lekatari 2004 to 2006 Security Superintendent Officer Atswa ko Tswana a ya 30 meter 2006 to 2011 Section Manager 2011 to 2016 Manager Security 2016 2023 Security Leader Manager. O ne a tlogela tiro ka 2023 mme a simolola go ipereka e le Security Risk Consultant gape e le mookamedi wa Create in Field e na le Salters Scrap Recycling e mo Thatisiding Industrial e ne gape e le molemirui. Re o tsene mo nyalong e ditshepo le mme Maungo Mpopi Molakgotla ka ngwaga wa 2004 ba sogofadiwa ka bana ba le bane basimane ba le bararo le mosetsana o tlogela mosadi le bana ba le bane bana ba le babedi ba basetsana le ditlogolo a roba le ka kagiso you forever be remembered. Thank you. Ra leboga nna ke buile ba gaetso gore ke nna ke gakolotswe ke re na le go senkgane ga ba gaetso ke buile yalo mme ke buile ka ga nampoleletse ka teng le se ka tsaya gore ngwe ke tseela taolo nna kotile gore nako ntšhaile go na le thulaganyo e lenteng ya mogale yaanong moruti ne a santse a mpolelela sana a se mpolelela mme yano le nnana ke mo tlhalosetsa gore nyaka la magoko a kgosi o hetsa moruti gale ka gore ke kgosi wa Thatisiding so mme barutisi wa ke sa lona ba gaetso o taita tshwarang ka po Tuto tsamela re kotetse go patela ka re bona re busiwa beno ka dinao tshwanelo ka bone re bua magoko a mabedi go ntse gase re bua ka senata se le ka ga dileng ka teng mo modimong wa gagwe ka motsotsonyana ne ke kopa a minute nna ga batsenyana motsotsonyana ba gaetso a sokela re seka ba kotela mosa le ba ba tshwarang kesi e mannamane e meteng nna le banere tlhasi go se o tla intshware Shalom. Kgotsebele lena ka go tswa modimo. Betho ke eme ha ke le moruti wa ga Poloko. Ke eme ha ke le moruti wa ga Poloko. Poloko ke leloko la kereke ya
the Jesus Nation, e leng gore ke ya ga Prophet Major One. Ke kereke ya na e rata thata. Jaanong mo teng ga kereke re na le go kgaogangwa ka ditlhopha di ka nna 12 ka maina a bana ba ga Jakobe, bo Isaka, bo Joseph, bo Levi, hela jalo bo Ruben, ba 12. Jaanong yo wa kgaitsadi a keo ene o na le mo setlhopheng sa ga Joseph. If you remember well, even at the death of Christ, there was a man called Joseph of Arimathea. That is the man who was called to come and clothe the nakedness of Christ. So ena ithobetse gore ene boloko o tlo nna ene yo atesa mmele wa ga Keresete o sa tswalang, mmele wa ga Keresete o sa tswalang. Go tsaya people ba leng gore ke bone the kingdom financiers in church. Are we together? So like already he was a giver. He loved giving so much. That is why he chose to be in that group. Yeah, Joseph. Revelation la re go se go ba ba swela mo modimong gonne ba tla se go hadiwa ibile ditiro tsa bone di tla sala morago. Ke dumela gore go tala mo ke sesupa sa gore ditiro tsa gagwe di mo setse morago. The love that he gave passionately ke tsera di bona di mo setse morago poloko. Wena at the moment wena wa go sala ke morago, wa go sola kae ka gape go le tlhokomelo le sola mo moreneng, wa go sola ha kae a go botsa mabapi a gago morero wena wa go sola ha kae, wa go mmotsa gore wa go sola kae mabapi because polokwane o sotse mo moreneng. Mme ditiro tsa gago ke tse dingwe setse morago. A wa go ithutela o sola mo brakeng, a wa go sola mo bokagong, a wa go sola kae poloko o sotse mo moreneng. Mme gape batho ba ba sola mo moreneng ba le tlhogonolo. Are we together? Ka bokhutswane jo bokalo ke potso e ke le neela setšhaba sa modimo gore wena wa go swela kae, wena wa go swela kae. Ra leboga moruti ba nne ke ba biditse bagatšwa ba tsamaele ka kwano dikoloi ke kopile gore dikoloi tsa baruti D854 BGG, koloi ya bana tsa di plakantse, koloi ya diphiri B618 yata like ya diphiri le Land Cruiser, BTG le B27 baruti ba bangwe ba gaetsho le bane ba ba tsamele kwano ba kereke ba kopile gore nya ba letsa gore baruti ba ka tsamela ka kwano. Go tsabeletsa ka tsela ke tsa gore ba mmontšana ba ipaakantse a re tsameleng ka kwano. Moruti baruti a ke re ke tshwanela gore leetana ka kopele ka ba go ya ba ke ba biditse bagatšwa ba tsamele kwano ba tlo go thusa. Councillor Pius, sorry for the Chipita, di baakanya. Councillor Pius, ba dithunya ba gaetsho re se ka tlogela dithunya, ba bangwe ba thuse bana ka kwano ba gaetsho ba dithunya, thusang bana ba gaetsho le tseye le senepe se sengwe se tsamaele ka kwa ba gaetsho se ta go bewa sentle ka kwa. A re thuseng bana ba tseye dithunya ba gaetsho. Councillor Pius o ko kaya tsamaele ka kwano a tlo go tsaya ditshipi tsa gagwe. Thutale thuseng bana ba gaetsho le tseye di Councillor Pius.
Okay, this I'll take some for my car and the picture.